ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборҳо аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар шаҳри Хуҷанд ҷорӣ гардидани системаи билингӣ асоси кам кардани талафоти нерӯи барқ гардида, ҳамзамон дар истифодаи нерӯи барқ сарфакорию масъулиятро тақозо мекунад. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. дар шаҳри Хуҷанд давоми солҳои охир шумораи муштариён ба маротиб афзуда таъминоти нерӯи барқ мунтазам аст. Муштариёни нерӯи барқ бо мақсади мусоидат намудан ба таъмини саросарии кишвар бо нерӯи барқ аз ҳар киловатт-соати он бояд сарфакоронаю мақсаднок истифода баранд. вале мутаассифона дар шароите ки таъминоти нерӯи барқ мунтазаму боэътимод аст, ҳолатҳои исрофкорона ғайриқонунии истифода бурдани нерӯи барқ мавҷуд аст. бино ба натиҷаҳои корҳои назоратии раёсати назорати давлатии энергетикии шаҳри Хуҷанд дар 11 моҳи соли 2020 дар шаҳрҳои Хуҷанду Бӯстон нисбати ҳолатҳои истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ беш аз 340 санадҳои ҳуқуқвайронкунӣ тартиб дода шудааст. кормандони раёсати назорати давлатии энергетикӣ якҷоя бо шабакаҳои барқи шаҳри Хуҷанд баҳри истифодаи самараноку оқилона аз сарфаи энергияи барқ ба истифодабарандагони нерӯи барқ беш аз 1150 чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронда маслиҳатҳои амалӣ доданд. дар дастури амалӣ роҳҳои сарфаи қувваи барқ, дигар энергия, таъмини гармӣ дар манзилҳои истиқоматию иншоот, таъмини рӯшноӣ, истифодаи самараноку сарфакоронаи техникию таҷҳизоти барқии рӯзгор, таҷҳизоти каммасраф бо мисолҳои возеҳу оддӣ нишон дода шудааст. чунин тадбирҳо ҳар як муштарии нерӯи барқро аз роҳу воситаи сарфакории энергияи барқу гармӣ огоҳу воқиф месозад. бино ба ҳисобҳои мутахассисон, танҳо аз ҳисоби хомӯш намудани фурӯзонакҳои зиёдатӣ дар рӯшноидиҳӣ 50% қувваи барқ сарфа мешавад. истифодаи мақсадноки нерӯи барқ аз масъалаҳои муҳим маҳсуб меёбад. ҳолатҳои дар оила ва ташкилоту муассисаҳо истифодаи қувваи барқ барои гарм кардани манзили истиқоматӣ, биную утоқҳои корхонаю муассиса ба сарфи хеле зиёди қувваи барқ сабаб мешавад. ҳолон ки қувваи барқ асосан барои рӯшноӣ, корфармудани таҷҳизоту лавозимоти маишии рӯзгор бояд истифода шавад. кормандони раёсати назорати давлатии энергетикии шаҳри Хуҷанд дар шаҳрҳои Хуҷанду Бӯстон ва корхонаю муассисаҳо барои гузаштан ба дигар намуди сӯзишворӣ, ба хусус ангишту гази моеъ дар системаи гармидиҳӣ, пухтани хӯрок дар муассисаҳои хӯроки умумӣ беш аз 1400 дастур огоҳӣ додааст. дар шаҳрҳои Хуҷанду Бӯстон истифодаи ангишту ҳезум гази моеъ дар гармидиҳӣ бо ташкили марказҳои мутамарказу системаи ягона ва гази моеъ дар пухтани таом дар тарабхонаю қаҳвахонаҳо ва дар нонвойхонаҳо ҷорӣ карда мешавад. ҳоло дар беш аз 100 адад чунин муассисаҳои хизматрасонӣ дар пухтани таом гази моеъ истифода мегардад. дар аксари муассисаҳои соҳаҳои маорифу тандурустӣ марказҳои гармидиҳӣ ташкил гардиданд. биноию иншооти беморхонаи клиникавии рақами 1 шаҳри Хуҷанд тавассути системаи ягона гарм карда мешавад. буғхонаи марказонида бо ангишт кор мекунад. дар фасли сармо тамоми биноҳои беморхона тариқи ин иншоот бо гармӣ мутамарказонида шуда таъмин карда мешаванд. барои гармидиҳӣ дар як шабонарӯз зиёда аз 1 тонна ангишт истифода бурда мешавад ки ин назар ба қувваи барқ қариб наздики 1 маротиба арзонтар мебошад ва дар сарфа намудани қувваи барқ мусоидат мекунад. дар беш аз 40 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳрҳои Хуҷанду Бӯстон марказҳои гармидиҳӣ ташкил ва дар онҳо ангишт истифода мешаванд. солҳои охир аз тарафи мақомоти иҷроиякунии давлатии шаҳри Хуҷанд муассисаҳои таълимӣ давра ба давра ба системаи ягонаи гармидиҳӣ гузаронида шудааст. солҳои гузашта дар муассисаи таҳсилоти ҳамагонии рақами 30 шаҳри Хуҷанд, дар мактаби рақами 20 шаҳри Хуҷанд пурра аз буҷети маҳаллӣ муассиса ба системаи ягонаи гармидиҳӣ гузаронида шуд. бо мақсади сарфаи қувваи барқ дар шаҳри Хуҷанд аз соати 24 шаб то 5 субҳ хомӯш набудани равшанидиҳандаҳои таблиғотӣ ва ороишии биную иншоот ҷорӣ шудааст. риояи меъёри муқаррар гардидаи истифодаи энергияи барқ ва иқтидори иҷозатшудаи таҷҳизоти барқӣ низ аз роҳҳои сарфаи қувваи барқ мебошад ва сарфаю сариштакорӣ дар истифодаи қувваи барқ ба манфиати системаи энергетикӣ ва ниҳоят барои сокинони кишвар аст. Равзали Раҳмон, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғ барои барномаи ахбор. бо дастгириҳои бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри Туз иншооти бахши маорифу тандурустӣ бунёд гардида инфрасохтори соҳа мутобиқ ба талабот гардонида мешавад. гузориши Абдурозиқи Азиз ва Зубайдуллои Қодир аз ноҳияи шаҳри Туз. қариб 10% иншооти бунёдшавандаи ноҳияи шаҳри Туз ба бахши иҷтимоӣ тааллуқ дорад. дар баробари бунёду сохтусози иншооти маишӣ, хизматрасонӣ ва истеҳсолӣ, ҳамчунин бо назардошти беҳтар намудани вазъи инфрасохтори мактабу тадрис, фароҳам овардани шароити арзандаи таҳсилотро низ
به این نوبت گرفتند. در سال 2020 ساختمان 7 مؤسسه به نقشه گرفته شده بودند. در سال 2020 بینای شعبه معارف مقام اجرایی حکومت دولتی ناحیه شرطوز به انجام رسید و دستگیری اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ایمال رحمان دستگیری آنها ما بنا رو به اتمام رساندیم. امروز ما شاهد آن هستیم که در بینای شعبه معارف مقام اجرایی حکومت دولتی ناحیه شرطوز 27 نفر کارمندان کار و فعالیت کرده ایستادند. طوری معلوم شد ساخت و ساز 6 مکتب و باغچه‌های بچگانه در دیگر دهات ناحیه شهر توس ادامه داشته در سال 2021 مورد بهره برداری قرار می‌گیرند. چون فضای مناسب علم آموزی تامین کرده شد، دستاورد علمی و ایجادی محصلین نیز رو به بهبودی نهاد. همین است که در قیاس با سال‌های گذشته شرکت کنندگان آزمون‌های سطح جمهوریوی و بین‌المللی خیلی زیاد گردیده است. این سال در سارتو 15 مدال طلا، 12 مدال برنجی و 6 مدال نقره ما سزاوار گشتیم. این چنین المپیادای منطقوی بین ناحیه‌ها در ناحیه شرطوز، در ناحیه‌ای که در ناحیه‌های عبدالرحمن جامی یعنی در شهر بختر گذشتند که تا امروز ما از ختم کنندگان صنف 11-13 نفر رخصت به جمهوری گرفتیم که ما باوری کامل داریم در آینده در جمهوری نیز جایهای نمایان را اشغال میکنیم. در بیمارخانه مرکزی ناحیه شهر توس نیز دستگیری‌های روزافزون دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان خوب مشاهده می‌شود. طور اطلاع دادند شعبه‌های بیمارخانه از تعمیر اساسی برآورده شده برای تشخیص و معالجه و پیشگیری از هر گونه بیماری‌های سیرویتی زمینه‌های خوب فراهم ساخته شده است. در مؤسسه کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه نیز وضع خدمت‌رسانی طبی قابل قیاس است. با مؤسسه‌های زیرساختاری ساحت توجه خاص ظاهر گردیده در برابر تامین آنها با مواد سوزشواری همچنین کارهای فهماندهی در رابطه از پیشگیری سیرویتیابی به راه مانده می شود. 34 بنگاه سلامتی داریم و 10 مرکز سلامتی دهاتی و 1 مرکز سلامتی ناحیه می باشد. در اینجا قریب ما زیاده از 6-7 بنگاه های زمانوی ساخته به انجام داده بودیم با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان. بنگاه سلامتی دهه کوریز، بنگاه سلامتی چهارشنبه 3، بنگاه سلامتی وطن، دهه بنگاه سلامتی شرق و با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شرطوز زیاده از 10 مرکز سلامتی و بنگاه سلامتی دهاتی تعمیر و تجدید شدند. با نظرداشت طلبات به محصولات تر و تازه کشاورزی در همه فصلهای سال و استفاده با ثمر زمین در ناحیه یاوان مساحت گرمخانه‌ها برای پرورش سبزیجات بروقتی وسیع کرده می شود. همزمان در همه شکل‌های خواجگیداری بنیاد گرمخانه‌ها به راه مانده شده استحصال سبزیجات بروقتی زیاد می گردد. گزارش خبرنگاران ما. تشکیل نزدیک به 1 هکتار گرمخانه در جمعیت دارای مسئولیتش محدود زنبوری عسل پروری دهات آبشاران که در آن پرورش 3 نمود خلفینه و 5 نوع کرم به راه مانده شده است، همسئول خواجگیداران حاصل دلخواه میگیرند. خواجگیدار این قطعه زمینی از گردش کشاورزی دورمانده را ثمرناک استفاده کرده در برابر پرورش سبزیجات بروقتی در شرایط گرمخانه اینچنین دیگر نوع‌های زراعت کشاورزی را کش نموده است. با گرفتن حاصل فراوان میوه و سبزیجات در سمت‌های دیگر خواجگیداری از جمله زنبوری عسل پروری و چاره‌داری نیز اهل زحمت دستاوردی نظررسی مهنتی دارند. پرورش کوچک نوع‌های سرحاصل قلفینه و کرم در شرایط گرمخانه به خواجگیدار امکان فراهم آورده است که از این حساب فعالیتشان را در استحصال محصولات تر و تازه کشاورزی در همه فصل‌ها سال از سال گسترده به راه مانند. زمین نزد حولگی را هم ساکنان دهات آبشاران ناحیه یاوان ثمرناک استفاده می‌برند که به این وسیله در تامین بازارهای داخلی با سبزیجات تر و تازه سهم گذاری کرده از این حساب سطح زندگیشان نیز بلند می‌گردد. عبدالحمید قادرов ساکن دهات آبشاران با تشکیل گرمخانه و پرورش نوع‌های گوناگون کبودی‌ها در زمین نزد حولگی تا 3 مراتبه حاصل می‌گیرد. تجربه غنی در فعالیت خواجگیداری با ساکنان دهات مذکور امکانات بیشتر استحصال محصولات کشاورزی را در 4 فصل سال به وجود آورده است که آنها در این سمت با براه ماندن راه و اصول‌های نوی پرورش سبزیجات در شرایط گرمخانه حاصل زیاد می‌گیرند. طی 6 سال اخیر بنیاد گرمخانه با مقصد پرورش پمیدور و بودرینگ و دیگر نوع‌های سبزیجات بروقتی در دهات گلسرای صفوی ناحیه یاوان استحصال محصولات کشاورزی بیش از هر وقت دیگر زیاد گردید. سال گذشته کشاورزان ناحیه از 15-12 هکتار گرمخانه دائمی این از این 1.12 هکتارش در خواجگاه اهالی و 14 هکتارش در خواجگاه جمعیتی و دهقانی
راست میآید. از همین کارخانه 492 تن محصولات استحصال نموده که از این 440 هکتارش پمیدار و 52 هکتارش دیگر نمونه محصولات بوده. همه این محصولات های تر تازه را در بازار استعمالی هم نوعیه هم بیرون از نوعیه پیشکش خریداران نموده. برابر بیشتر شدن امکانات استحصال سبزیجات بروقت ده نفر ساکنان محلی با شغل دائمی فرا گرفته شدند. فعالیت نظررس اهل زحمت خواجگی دهقانی و یاریرسان در استفاده با ثمر زمین و در یک وقت گرفتن 2 یا 3 حاصل در ناحیه یوان امکان فراهم آورده است که بازارهای داخلی با محصولات کشاورزی تأمین کرده شوند. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати бунёди корхонаҳои паррандапарварӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шуда шароити мусоид барои фаъолияти соҳибкорон дар ин самт фароҳам оварда шудааст. гузориши гулчеҳраи саттор. یکی از راه‌های افزون نمودن استحصال تخم و گوشت پرهیزی بنیاد و صورتبخشی فعالیت کارخانه‌های پرورش پرنده است که عین زمان پرنده پروران جمهوری با راه‌های اینوواسیونی فراوانی استحصالات وطنی را در بازار تأمین نموده وارداتش را کاهش داده و تلاش دارند که با این راه در آینده نزدیک طلبات استعمالی اهالی را با محصولات با صفت تأمین نمایند. در کارخانه‌های پرنده پروری جمهوری امسال استحصال تخم به 292 میلیون رسانیده شده است که با قول مسئولین نسبت سال گذشته 250 میلیون دانه زیاد است. موافق طلبات یک شخص در دوام سال باید 197 دانه تخم استعمال نماید. این طلبات را به نظر گرفته کارخانه‌های استحصالی واردات تجهیزات معاصر را با امتیازهای مهیا نموده حکومت مملکت به راه مانده در نگاهبین و پرورش چوجه تخمی و خشتات گوشتی تا جای موفق نیز گردیدند. عین حال در جمهوری 177 کارخانه به پرورش 9 میلیون سرشماری پرنده مشغولند که نسبت سال گذشته 17,000 تن گوشت و 250 میلیون دانه تخم بیشتر استحصال نمودند. سال 2018 از جانب پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان ساحه پرنده‌پروری با تمام امکاناتش دستگیری یافت. امتیازی که با پرنده‌پروران داده شده از تمام اندازه و باج گمرکی آزاد باشند. در جمعیت دارای مسئولیت محدود ترس برای افزون نمودن استحصال تخم 4 سیخ نو را با تجهیزات معاصر جهازانیده برای گرفتن تخم اعلی صفت چوجه های تخمی را بعد از 3 ماه نگاهبین به این سیخ ها انتقال می دهند. در این کارخانه کارکرد غذای پرنده نیز خوب به راه مانده شده برای پیشگیری سرایت‌یابی مرغ‌های تخمده و چوجه های ذاتی چاره های ضروری اندیشیده می شود. سرشماری پرنده در این کارخانه 240,346 سر و استحصال تخم تا این دوره به زیاده از 45 میلیون دانه رسانیده شده است. نسبت سال 2017 کارخانه‌های پرنده پروری 130 تا زیاد شد که اینا هم با استحصال تخم و استحصال گوشت پرنده مشغول می‌باشند. سبب بالا رفتن نرخ محصولات پرنده را مسئولین در بلند گردیدن ارزش اصلی محصولات و بی‌انصافی سوداگران می‌دانند. با وجود مشکلاتی به میان آمده که به اقتصادیات جهان بی تاثیر نماند، استحصال محصولات در جمهوری از روی معلوماتی به دست آمده کاهش نیافته است. امسال استحصال گوشت پرنده به 27,000 تن و در 11 ماه سال روان استحصال تخم به 992.4 میلیون دانه رسیده است. باوری داریم که ما در سال 2021 استحصال محصولات پرنده رو باز زیاد بکنیم که زیاده از 1 میلیارد تخم استحصال میکنیم و استحصال گوشت پرنده رو به 50,000 تن میرسونیم. از سال 2018 سر کرده تمام صاحبکارانی که به این ساحه سردرآمد مشغولند از اندازهای گمرکی و جاری آزاد کرده شدند. این دستگیری دولت و حکومت بر رشد این ساحه به تاثیر نمانده هوسمندی صاحبکاران را به بنیاد کارخانه‌های نو و استحصال محصولات با صفت خودی که در بازار رقابت پذیر است زیاد نمود. این است که در بازارهای استعمالی عینی حال تنها محصولات وطنی پیشنهادی استعمال کننده می گردد.
таҷрибаи солҳои охир нишон дод ки беафзалият додан ба таҷрибаи илмӣ ва мустаҳкам кардани баъзаи техникӣ наметавон пешрафти соҳаи кишоварзиро таъмин намуд. бо назардошти ҳамин аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи амалишавии лоиҳаи дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар заминаи ҷомеа ба кишоварзони ноҳияҳои рашт ва тоҷикобод 23 трактор ва зиёда аз 80 мошиноолоти нави кишоварзӣ тақдим карда шуд. наврӯзшоҳи азизулло гузориш медиҳад. шудгор, кишт, дорупошӣ, ҷамъоварии хӯроки чорво ва ҳосили картошкаву ғалладонагиҳо, техникаҳои навъин ва дигар намуди фаъолиятро ба анҷом мерасонанд. ин дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон имкон медиҳад ки дар ноҳияҳои рашту тоҷикобод рушди картошкапарварӣ, боғдорӣ ва чорвопарварӣ мутобиқ ба талаботи замон таъмин гардад. набуд ин хел техникаҳо набуданд. дастӣ мезадид як вай мекарди азобу машаққат. ҳозир мана трактор да бастагӣ байни қаторо да меравад, ду тараф дору мешапад, боз дигар ин мушкили деҳқона осон кардааст. солҳои охир ҳангоми кишт, парвариш ва истеҳсоли маҳсулот кишоварзони ноҳияи рашт дар асоси таҷриба ба истифодаи дастовардҳои илмие ки рушди истеҳсолотро мутобиқ ба талаботи замон таъмин мекунад афзалият медиҳанд. дастрас шудани 16 трактор, ядак, алафдаравак, алафтойкунак, картошкашинонак, дорупошаки роторӣ, испор ва сихмола ба кишоварзони ноҳияи рашт имкон медиҳад ки аз ҳисоби имкониятҳои ҳанӯз истифода нашуда афзоиши истеҳсолотро таъмин кунанд. акнун бармои мо имконияти мусоид фароҳам омад ки бо ин техникое ки нав дастраси деҳқонон гардиданд тавонем тамоми заминҳоро шудгор карда партоем барои кишти баҳориму ки ҳосилнокии картошкаро дар оянда зиёд намоем. хурсандӣ мо дар оне ки пешвақт ҳамин техникаҳо набуданд, техникаҳо набуд корро мушкил буданд. ҳозир ин техникаҳо қатъи албатта кор осон мешавад, дар саҳро албатта тезтар мешаванд, соҳаи кишоварзӣ ҳам рушд меёбад. ҳарчи бештар ҷорӣ намудани таҷрибаи пешрафтаи илмиву амалӣ дар истеҳсолот ва баланд бардоштани ҳосилнокӣ дар доираи амалишавии лоиҳаи дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар заминаи ҷомеа тавассути беҳгардонии шароити техникии хоҷагиҳо таъмин карда мешавад. инро роҳбарияти вазорати кишоварзӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рашт ва лоиҳаи дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар заминаи ҷомеа ҳангоми муаррифӣ ва тақдими техникаву мошиноолоти кишоварзӣ иброз доштанд. акнун хоҷагидорон метавонанд бо истифода аз имкониятҳои ҳанӯз истифода нашуда афзоиши истеҳсолотро таъмин кунанд. пештар дар ҳар як ҷамоат агар як техника вуҷуд дошт, кор мебурдем мо кишоварзон. акнун дар ҳар як деҳа техника пайдо гардидааст. дар ин рӯз ба кишоварзони ноҳияи тоҷикобод низ техникаву мошиноолоти кишоварзӣ тақдим карда шуд. дар маҷмӯъ ба базаи техникии соҳаи кишоварзӣ ин ноҳияи кӯҳии мамлакат 7 трактор, комбайн ва теъдоди зиёди мошиноолоти кишоварзӣ ворид гардид. мо соҳиби техникаҳои нав шудем. аз ин ҳисоб бисёр хурсандем. сари вақт кишта ба анҷом мерасонем. соҳиби техникаи муосир шудани хоҷагиҳо дар заминаи татбиқи лоиҳаи дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар заминаи ҷомеа сурат мегирад. беҳтар шудани имконият ба ноҳияҳои кӯҳии мамлакат шароит фароҳам меорад ки кишоварзон имкониятҳои табииро барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ҳарчи бештар истифода кунанд. дар маҷмӯъ дар заминаи дастгирии ҳукумати мамлакат аз тарафи лоиҳаи дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар заминаи ҷомеа базаи техникии соҳаи кишоварзӣ 7 шаҳру ноҳияи мамлакат мустаҳкам гардонида мешавад. дар ноҳияи рашти тоҷикобод аз ҷумла 23 адад трактори тамғаи мтз, як адад комбайни ғалладаравӣ ва 80 номгӯи мошиноолотҳои кишоварзӣ аз ҷумла ядак, плуг, алафтойкунак, дорупошакҳои роторӣ, картошкашинона ва культиватор барои коркарди байни қаторҳои зироатҳо ва инчунин дигар мошиноолотҳои кишоварзӣ таъмин карданд. имкониятҳои табиии ноҳияи рашт ва тоҷикобод барои таъмин кардани афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ зиёд аст ва хоҷагидорон метавонанд дар заминаи чунин дастгириҳо майдони киштро васеъ ва парвариши зироату растаниҳоро дар асоси таҷрибаи муосири илман асоснокшуда ба роҳ монда афзоиши пайвастаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии босифатро таъмин кунанд. дар рӯзҳои сарди фасли зимистон бо мақсади пешгирӣ аз талафоти ҳайвоноту паррандагон ва таъмини онҳо бо ғизо, кормандони муассисаҳои давлатии хоҷагии ҷангал ва ҳифзи муҳити зист дар минтақаҳои сербарф тадбирҳои биотехникӣ анҷом медиҳанд. гузориши хабарнигорони мо аз ноҳияи Носири Хусрав.
омӯзиши ҳудуд ва пешбурди кор барои бо хӯрока таъмин намудани паррандагону ҳайвонҳои ваҳшӣ тибқи нақша роҳандозӣ гарда нахуст дар доманакӯҳо амалӣ карда шуд. Дар ин замина мутахассисони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангал дар ноҳияи Носири Хусрав бо дарки масъулият дар ҳифз ва нигоҳдошти муҳити зист аз ҳисоби захираҳои мавод барои зимистон наздики 2 тонна дону дигар навъҳои хӯрокро дастрас намуданд. Беш аз 18 000 гектар дар ин масоҳат ки марбут ба ҳудуди хоҷагии ҷангал аст, тадбирҳои биотехникӣ аз рӯи нақшаи муайян татбиқ шуда маводҳо дар нуқтаҳои тахминии ҷамъшавии ҷонварони ваҳшӣ ва паррандаҳо паҳн карда мешавад. ҳамин тариқ дар доманакӯҳо барои аз сардӣ наҷот ёфтани ҳайвоноту набототи нодир, донагиҳо ва коҳ тақсим гардид. Чунин тадбир дар робита ба сардӣ ва барпӯш гардидани майдони ҷангалзор ва доманакӯҳо пайваста гузаронида мешавад. дар заминаи нақшачорабиниҳои муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи Носири Хисрав дар фасли зимистон барои чорвоу ҳайвоноти нодире ки дар минтақаи кӯҳистон сукунат доранд корҳои биотехникиро сар кардем. захираи зимистон кардагӣ ҳастем. дар ҳудуди доманакӯҳо дар масоҳати 5 гектар пистазор, дар 5 гектари дигар бодом ва дар масоҳати зиёда аз 10 гектар ҷангали омехта бунёд шудааст. тибқи нақша 15 гектар бунёди плантатсия боғи пистаро ба роҳ мондаем. имсол нақша чорабиниҳое ки бунёду барқарори чандин гектар ҷангалзорҳо ба нақша гузошта ҳастем ки корҳо дар ин самт давом дода истодем. чунин тадбир бо такя ба имконоти хоҷагии ҷангал аз ҳисоби наздики 1 гектар қитъаи парвариши ниҳолҳои таҷрибавӣ амалӣ гарда дар асоси он ҳамзамон 15 гектар боғи пистаи обӣ доман густурдааст. бинандаҳои азизу арҷманд, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба поён мерасад. дар оғози ҳафта ба шумо барори кор таманно мекунем. саломат бошед.